One day God spoke to Jonah. Go to the great city of Nineveh and tell the people, they have sinned so much that it is now time for their punishment. But Jonah didn't want to listen to God's word, so he ran away on a ship to Tarshish. God, who knew everything, caused a storm in the sea to the point that the ship broke. The people on the ship were so scared that they each called for their gods and brought things to the sea. But Jonah was deep asleep at the bottom of the ship. People who saw this were angry and decided to pick a draw to see who the cause of this disaster was. However, Jonah was chosen. Then Jonah spoke honestly. I am a Hebrew. God told me to go to Nineveh, but I did not listen and got onto this boat that goes to Tarshish. God sent a storm here because I tried to escape from him. How can God be relieved from his anger? Throw me into the sea, and God will calm the storm. The sailors threw Jonah into the sea with fear of God. Then the sea became calm immediately, and God prepared the big fish to keep Jonah in the fish's stomach for 3 days. Oh, where is this? I thought I was dead. I'm alive! God, thank you! Now I'll do whatever you tell me to do. My life is all yours, oh God. 3 days later, the fish spat Jonah onto the land, and Jonah went to Nineveh and preached the word of God. After 40 days, Nineveh will be destroyed. After 40 days, Nineveh will be destroyed. Then the people of Nineveh and even the king believed it. Then they desperately repented to God with a sincere heart. Then God forgave Nineveh and decided not to perish it. However, Jonah was very displeased that God had not destroyed the city and was very angry. I knew God would do this, even from the time that I was in my hometown. That's why I ran away to Tarshish. If you're going to do this, rather kill me. It would be rather better to die than to live like this. Then God said to Jonah, Do you have any reason to be so angry? When Jonah heard this, he went out of Nineveh to a place where he could see the city. God had made the vine grow above Jonah for shade. The shade from the vines are so cooling. But the next day, early in the morning, God prepared the bug to eat up the vine. The vine that provided shade for Jonah had eventually disappeared. God even made hot winds blow. Jonah felt like he was about to faint. It's so hot that it would be better to die than to live. When God saw this, he said to Jonah, Jonah, is there any reason you deserve to be angry about the vine? Yes, I'm very angry. You have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. But how can I not spare the great city of Nineveh, which I have created, in which 120,000 foolish people and so many animals live?
God het eendag met Jona gepraat. Gaan na die groot stad Ninive en sê vir die mense dat hulle gesondig het en nou gestraf moet word. Maar Jona wou nie na God luister nie en het op 'n skip na Tarsus toe gegaan. God ken ons en hy weet van alles. Hy het 'n storm in die see laat opkom en die skip het gebreek. Die mense op die skip het baie bang geword en na hulle gode geroep terwyl Jona vasgeslaap het onder in die skip. Die mense wie dit gesien het, het kwaad geword en loetjies getrek om te sien wie die oorsaak van die ramp was. Hulle het Jona gekies en Jona was toe eerlik met hulle. Ek is 'n Hebreër. God het my gevra om na Ninive toe te gaan, maar ek wou nie luister nie en het op hierdie boot geklim om na Tarsus toe te gaan. God het hierdie storm oor ons gebring, omdat ek van hom probeer weghardloop het. Wat kan ons doen dat die see kan bedaar? Gooi my in die see en dit sal kalm word. Die vissers het Jona in die see gegooi en het die see dadelik kalm geword. Die storm het dadelik bedaar. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona aan te sluk. Jona was vir 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Waar is ek? Ek het gedink ek is dood. Dankie Here, ek lewe. Ek beloof ek sal nou alles doen wat U vra en wy my lewe aan U toe. 3 dae later het die vis Jona op die strand uitgespoeg. Jona het na Ninive gegaan en God se boodskap oorvertel. Ninive sal na 40 dae vernietig word. Ninive sal na 40 dae vernietig word. Die mense van Ninive en selfs die koning het God se boodskap geglo. Hulle het hulle sondes bely en hulle was opreg jammer daaroor. Toe God sien dat hulle opgehou het om verkeerd te doen, was hy hulle genadig en het daarvan afgesien om hulle te vernietig soos hy gedreig het om te doen. Ek het geweet dat God dit sou doen. Dit is hoekom ek na Tarsus gevlug het. Ek sou eerder doodgaan as om te bly lewe. Toe sê God vir Jona: Is dit reg van jou om hieroor kwaad te wees? Jona het toe weggegaan en aan die ooste kant van die stad vir hom 'n skuiling gaan maak waar hy die stad kon sien. Die Here God het toe 'n plant laat groei wat skaduwee oor Jona se kop gegee het. Die skaduwee het Jona baie beter laat voel. O, dis lekker koel hier. Maar vroeg die volgende oggend het God 'n wurm gestuur om die stam van die plant af te eet. Die plant het uitgedroog en nie meer skaduwee vir Jona gegee nie. God het toe 'n warm wind laat opkom en die son het Jona se kop so gebrand dat hy wou flou word. Dit is beter om dood te gaan as om te lewe. God praat toe verder met Jona. Jona, is dit reg van jou om so kwaad te wees oor die plant dood is? Ek is baie kwaad. Ek voel ek kan doodgaan. Jy is ontsteld oor die plant en dit terwyl jy niks gedoen het om die plant te laat groei nie. Die plant het oornag opgekom en het in die nag doodgegaan. Ninive het meer as 120,000 mense wat nie weet wat reg of verkeerd is nie en ook baie diere. Sal ek nie medelee hê met die groot stad Ninive nie?
어느 날 하나님께서 요나에게 말씀하셨어요. 너는 큰 성 니느웨로 가서 사람들에게 이렇게 말하거라. 너희들의 죄가 너무 많아져서 이젠 내가 벌을 내려야겠다고 전해주거라. 그런데 요나는 하나님의 말씀을 듣고 싶지 않았어요. 그래서 다시스로 가는 배를 타고 도망을 갔어요. 모든 것을 아시는 하나님은 배가 부서질 정도로 바다에 폭풍을 일으키셨지요. 배에 있던 사람들은 너무 무서워서 각자 자기들의 신을 부르며 물건들을 바다에 던졌어요. 그런데 요나는 배 밑층에서 잠만 쿨쿨 자고 있었어요. 이 모습을 본 사람들은 화가 났어요. 그리고 이런 재앙이 누구 때문인지 제비를 뽑자고 했어요. 그런데 바로 요나가 뽑힌 거예요. 그러자 요나는 솔직히 이야기했어요. 나는 히브리 사람입니다. 하나님이 저에게 니느웨 성을 가라고 하셨는데 그 말씀을 듣지 않고 다시스로 가는 이 배를 탔어요. 하나님을 피해서 여기에 왔기 때문에 하나님께서 폭풍을 보내셨어요. 어떻게 하면 하나님이 화가 풀리시겠소? 나를 바다에 던지면 하나님께서 폭풍을 잠잠하게 해주실 겁니다. 뱃사람들은 하나님을 두려워하는 마음으로 요나를 바다에 던졌어요. 그러자 바다가 바로 잔잔해졌어요. 그리고 하나님은 큰 물고기를 준비하셔서 요나를 3일 동안 물고기 뱃속에 있게 하셨어요. 여기가 어디지? 내가 죽은 줄 알았는데 살아있네? 하나님 감사합니다. 이젠 하나님께서 지키신 일들은 무엇이든지 하겠습니다. 나의 생명은 하나님께 있습니다. 3일 뒤에 물고기는 요나를 육지에 토해냈어요. 그리고 요나는 니느웨에 가서 하나님의 말씀을 전했어요. 40일이 지나면 니느웨는 멸망할 것입니다. 40일이 지나면 니느웨는 멸망할 것입니다. 그러자 니느웨 백성들과 또한 왕도 그 말을 믿었어요. 그리고는 간절하고 진실된 마음으로 하나님께 회개했어요. 그러자 하나님은 니느웨를 용서해 주시고 멸망하지 않기로 하셨어요. 그러나 요나는 하나님께서 그 성을 멸망시키지 않으신 것에 대해 매우 못마땅히 여겨 화를 냈어요. 내가 고향에 있을 때부터 하나님께서 이러실 줄 알았습니다. 그래서 내가 다시스로 도망갔던 겁니다. 이렇게 하실 거라면 절 차라리 죽여주세요. 이렇게 사는 것보다 죽는 것이 더 낫겠습니다. 그러자 하나님께서 요나에게 말씀하셨어요. 내가 그렇게 성낼 만한 이유가 있느냐? 이 말을 들은 요나는 니느웨 성 밖으로 나가 그 성을 볼 수 있는 곳으로 갔어요. 하나님은 요나 머리 위에 박넝쿨을 자라게 하고 그늘을 만들어 주셨어요. 박넝쿨이 그늘을 만들어주니 아주 시원한데? 그러나 그 다음날 새벽에 하나님이 벌레를 준비하셔서 그 박넝쿨을 갉아먹게 했어요. 그래서 요나를 시원하게 해주던 그늘이 없어졌어요. 게다가 뜨거운 동풍 바람까지 불자 요나는 쓰러질 것 같았어요. 이렇게 더우니 사는 것보다 차라리 죽는 것이 더 낫겠다. 이 모습을 본 하나님께서 요나에게 이렇게 말씀하셨어요. 요나야, 네가 이 박넝쿨에 대해 화낼 만한 이유가 있느냐? 네, 정말 화가 많이 납니다. 너는 내가 심지도 않았고 가꾸지도 않았으며 밤새 나타났다가 이튿날 죽고만 그 나무를 그렇게 아끼는데 내가 창조한 하지만 어리숙한 12만 명과 그 많은 짐승들이 살고 있는 니느웨를 내가 어떻게 아끼지 않을 수 있겠느냐?